ligama lemthakathi wakho litawukhulunywa tilwane netipoko makathandaza umprofeti utawulati ligama lemthakathi wakho Utawusuzana we. Mbona phumelela. Hayibo we. Mbona phumelela. Unenhlitiyo lembi. Mbona phumelela. Unenhlitiyo lembi. kulenza ukuchazela ke bantu baphile nekuthi uthole isiprofeto sesikhathi nekuthi ngibani lo loya wena Usisa manje utawunikhokha igama lakho ngidlani nawe. Ngithi ngibani. umprofeti waNkulunkulu uthazela abantu njalo ngalesithathu nangemgcibelo lapha embekelweni la kujika khona emakhumbi ushaya nathi intomboti ibonako la ku screen sakho phatha umnikelo nganga 200 emalangeni improfeti okuthanazela impela ligama lalokuloyako nokuthakathako litawukhulunywa ngiledilwane latithumelako kwenda impilo yakho ibe munyu dokotela akakwadi ukujova angakakupopoli angathi ukuthi unani umprofeti waNkulunkulu uqale aprofete kuqala ungena uhlale phasi akuprofete makacetha ukuprofeta bese uyakuthandazela ase sibone umprofeti waNkulunkulu asemsebentini apopola lo make amtshela indzaba takhe ngaphambi kube amthandazele bamkhumela esidulini lona ngibona avalele khona sofuna simlanze amen ngibani bawinile ayiwa Ngimba. the way I'm praying for you here ngivale igama labawinile amen ngivale igama labawinile hayi bazalwane bawinile that's your name Bawinile ntombi. man yo bawinile ntombi ka le ntombi lekqala labawinile lesibili bangamalindzi zakho khambo balethesa Ngwakamalindisi. wena wena bakukhumela esidulini amen bamkhumela esidulini lona bavayele khona uthi uNkulunkulu asimlanze yena nebantu bakhe that's why kumele kuthinta kokuyafa siNkulunkulu asimlanze esidulini lakhululeke lo maseka kupopolile ke dokotela maseka prophetile umprofeti ubese ke uyakuthandazela and deliver you completely asibone lo make akhululeka yena nemndeni wakhe ngifuna we hayi ngwakuphi say5 Uzositela umuntu lo. una Wakukwena. ngwakuphi nifuna kungathi nini Nje sifuna uthande kulunga kuye. la kuye okay nembambe ngabawinile Igama lakhe. Igama lakhe. mkhipheni etithulini mkhipheni kubosikhunjana mkhipheni manje etithulini ngiyabana kufika ku7 niyamkhokha 1 2 3 4 Prophet uyashupha. Uyabona? Aya khulule nabo bonke khulula abantu abakho khipha la kuye khipha everything buka bayakhululeka bukani buka bakhulula bonke bakhululeka bukani bakhululeka bukani bonke bukani bakhululeka bukani khipha khululekile uyafree maseka kuprofetile umprofeti waqedze wakuthandazela wakudeliver uba ngilokhulekile impela asesive nabo ubufakazi bantu bayabuya bathi umprofeti longendele kona wangithandazela impilo yami seyishintshile ibhizinisi seyihamba kahle asesive nabo ubufakazi lokukhulula but ufika la uhliphike yonke into 0 usokwazi sebenza kusebenza bese ngihlala sigcina sengihlele endlini una how long udala nganase namhlanje ngathi ngidala isihlanu kule process uqala ukudala kwente kanjani ama customer ngisathi ngathi ngisita njani Bena lekatsi ahamba ayeba bena lekatsi ama customer ahamba bese badalisa konke nama-DS labanye basi bayingxenye baphinde bathi hayi bese singasakhona so sesibuyile sebafuna wena nyana bazalwane akusibe siphukuphuku yini ngabazalwane lana kusekuphi
akusiko esiphuphukwini la so unaso story lesikhona ekhaya okanye siphaza or something Khaya ngesiphaza lo umngami naye wenda mobile ekhaya azomthengisa konke nemishini. So nakhona ama customer sikayehle enyukalansi bekangase. bese kuthi ama customer nakhona ama customer sekuyaflata Sesihluleka nokwasave. sale kustanda Lento lena ithi so yafika kumprofeti wayibeka sandla ibhizinisi ivulekile nasekhaya ibhizinisi ihamba kahle kakhulu akasiyena yedwana nangalomunye nayo uyafakaza usemprofeti solo ngafika indvodami ichachekile Emabili namabili adlulile. sothi umuleli ya Yes, ngileli ya. Mkhulu kakhulu umehluko esengoba empilweni yami. hey Ngithwele kakhulu nje emoyeni. Yeah. Ngidivunga ngazuthi khona lokusukile yeah and uNkulunkulu sayicala le process sotakuqhubeka futhi ahambe nayo. So ngifike la kulamavili amathathu esikhuluma ngawo umprofeti la ukhulu kakhulu lengikubonako uNkulunkulu angendela kona empilweni nje ufike ekhathi emshadweni. Ufike ekhathi emsebenzini netinto ke lebese hliphile ayine sibese cela hliphile ufike vele konke bese hliphile yeah uNkulunkulu uyabuyisa Hallelujah. usemsebenzini wokubuyisa lokunyeni vele bese December bese liphelile imali kude sebenza mina ngisebenza kahle kakhulu but imali kubonakala nale bekhona bese ngikuqoqile bese sitha bese sithethe vele sesihlipidile konke man amen God is promising you restoration amen God is promising you restoration nabu lobunye futhi bufakazi lobunemandla lomndeni lona wakavilakati shadile for 4 years bekusolo kude bantwana for 4 years bacabana bodwana bantwana bangatholakali nethi nje bafika kumprofeti kwaphela nje inyanga letintsathu mako wabamba umntwana weqala baphindze batholana lomunye namuhla bajabulile bayalotsholwa kwento konke lekhaya ngezathu ukuthi babe kwasandla ngumprofeti asesibeve batikhulumela relationship le unhappy le salela kulwa onke lamalanga Yeah. abane ngihambe ngekhaya ngibuye but nje sanela kudibana nemprofeti uyaphela umnyaka ngingakaze ngaye ekhaya so sidibana nemprofeti so nasidibana nemprofeti akaphelanga 3 months ngingakabambi lo umthana bese nihlelisa sesinganani njengabantu 3 to 4 years nje ngibala 4 years still 4 years okude bantwana kube so siyabaphola ke bantwana naba saphola lona mina ke ngiyahlinva bese nami nje bese ngithi kuba bevlakade angeke ngimthole umfana vele but ke by God grace ngamthola lona ngahlinva ngamthola nalona ngahlinva umprofeti ukhulekela kwaphela how many months akaphelanga 3 months you see uyabona ukuthi ikhona lekuthiwa miracle lento kuthiwa ummangaliso ikhona so kwavela sibusiso wathi ungakathi boom ngathi ngakagada bosifuna lezi so kwavela sibusiso wathi ungakathi boom Ingabe uyagula lapha ekhaya ungabe unetinkinga umshado uyabhidlika umsebenzi uphelile there is no promotion nengcubekela phambili business yakho eyafa ingabe uhlushwa botikolosh bagilakija ebusuku sinye sakho siyahlupha kude lokufuna uneticitho irejection la uhamba khona abantu bayaqansukela lalela khona prophet uNkulunkulu thazela bonke abantu njalo ngalesithathu kanjalo nangemgcibelo sikhathi ngo11 ekseni embekelweni la kuja khona emakhumbi uphatha umnikelo wakho longanga 200 emalangeni shaya manje ubhalise let number utibona ku screen sakho jishayele ubhalise and your life will never be the same again asasibuke iProphecy ne deliverance uNkulunkulu usemsebenzini asebenzisa inceke yakhe prophet hlule emadimoni amahle Shothi ngumntana wemkami. anga Umntana womkami leta naye. amahle amsing ubulongosikazi wakho manje Wow. lo muntu lo lesithiwa amahle I'm seeing lama attacks angena into the marriage through this person lo muntu lo he was driven by a certain spirit sekungathi kuthiwa kude lapho atawukwenza khona
Namva ngithiwa ngamahle. Moya uNkulunkulu uthi ngibona ama problems kuye in the near future. Funga themba umngalo ngathemba agcine uya misbehave or akakhona content akaphatheka kusela akakhombisa direction. So now I'm not Oscars. Yeah. He left, she left. Was she so? Yeah, was she? La mama ngosto na nabo. Bangosi benoko kwa mtaba. Kusekhaya lapho. Okay. So ngibona lesibongo sakankosi siyadominate empilweni yakho. Uthi uNkulunkulu kunemuntu wakankosi ngathi abe guide kuwe. Like ukholisile. Lo kankosi but siwashona. Number one. So saluhlala ekhaya manje lekhaya kini. Yes, ekhaya. Ngisabakulethe ubaba angimboni baba wakho. He passed on. What happened to Wagula or Baba coincident? When the reason I'm saying that is because Nibona Umoya when Litsebu Aibo Gusekale Kuda Kona. Agawakala Umtiwake Ubaba Unikulisa Kai Luku. My uncle must pray and deliver this family. When the Moya Wabunya Mane Mubonala. Flanga punyelelwa. Flanga lumlutho. Ngibona no imili kwedla nzima. Ikhona kwibusiness lokwenda. Kahle ngimesela Steve. But very slowly. Good. Emathenda kude. Yes, amathenda kude noma abantu bangangithembisa bangibide ukuthi usebenza basi. Yaphela decline. And noma sosebenzile ba negotiate too much. Bangafuni ukubhadala. Amandla uNkulunkulu uyathandazela njalo ngalesithathu nangemgcibelo embekelweni sekhathi 11 kude lokudlula esweni embabethi angakuboni. Come for your deliverance, your life will never be the same again. Shamanje ubhalise usebenza ka fire ukhona ubaba wami ukhona prophet ubaba uyekhupha imali ngikupha kancane ufuna ngede agwa ufuna ngede sandla asila uka fire uyosebenza ka 80 ukhona 80 enterprises ukhona prophet indobhatana prophet Wena uNkulunkulu uthi namhlanje anguthandazele impilo yakho ngeyibheke siyamhle uNkulunkulu la amandla. Uthi uNkulunkulu anguthandazele impilo yakho ngeyiphithi ifanane namhla. Labantu abakho laba kufuna bakunaka. Is your husband working? Accident. Through your presence here, I want to declare and I want to release a blessing. I want to decree ukuthi athola umsebenzi ahambe ayosebenza because now letho emsebenzi wakhe ibaka ukuthi nasekhaya kungabenjabulo. Amen. Hi man. Ukhona e South Africa. Walo babelo se South Africa. Walo babelo se South Africa. Babo ngakho. Akabuyi la ekhaya. Lomntana wamntana angane. We should cover this person. First ngabe siyambila ngomlilo because I'm seeing danger. Amen. He take at you. When was that? 2014. Forces. Anga. Husband. Because I'm seeing someone who is what is this? Is it a poison? Traffic in prison. Poison. Number one, the way you are seated there and God is saying I must talk to you about can I prophesy? Prophesy. Don't get what I'm going to spend your day. Uteka like Kaibo. Uzinkulunkulu asikhulekele into le. Uthi I must cover your marriage. Umshado wakho I'm seeing a text. Ayawulisa kufuneka ukuthi wagcine untenga ntenga. Man of God, besingabocabana ngihambe ngiye ekhaya but like uyacabana uthume uhambe ekhaya. Sacabana kwekuba And uthi uNkulunkulu ayimaska kunebantu lababhejene nemshado wena. Hayi can I prophesy? Abantu lababhejene nemshado wena. And imali nebengasentshentwa kufuneka ingahlala esandleni. Amen. Imali nebengasentshentwa kufuneka ingahlala esandleni.
uthi uNkulunkulu angikhulekele imali tenu napha umuntu imali wakanga ngemali yenu imali ethwaye noma angayihola ubabasi akayibona ukuthi uyendana la khaya sina kuhleba ne confusion yeqabaniswa ngokuthi injabulo kude yenza bathethe imali sinjani sinye sakho there is something lowayeqa lengmawe mkhwebo lento ihlela esibeletheni sakho ila esibeletheni sakho kuphutha lana umuntu uqelene angisakubaleka kaningi ya nje nje kubaleka ama emini ufike lokuthonga kunebantu abaganga ngawe wena haleluya amen ba lento ispirit lesimbi bafuna ukuthi wena ufuna ukuthi lento le ikwende ube nesiqitho amen the time nithi ba wesinga green card usibelana no husband isendiwe lento but because you are here utenza wena efanele ngesikhathi lesifanele wakutekele ekhaya right uke wahlala ekhaya mama wena bengihlala ku ekhaya mama angeke ngithi sekhaya maki kuyini la ngoba it's like angubone ekhaya kimi chaza ngithi ngepha ngathi ubona kona ubona kona cause ngathi ibongo letimbili kimi lesibongo sabadlamini ngilababikisa kiso naso bathi sakini hayi usiyam khona ngabe ngiphosa kusangikusho la so kamenze lemva bekanayo imali bekangisoja ephabela ngakhona bonana indzaba yelange batalo ukuthi niliye umuntu ngoba nimphumana ngoba unemali la kune spirit se-anger yini yona spirit la kangaka sisi ngathi ngibona lo cause make ngiyelo ngafuna ukuphumela ebaleni boma ngane wami nje babe like akangibisele ekhaya cause izinto tami atilunga khona le manje ndabe ngikhona khona ngicabanga ngathi ngikolobe kubanga nalokuthi ugcine singevani nabakwami ngagcina vele ngihambile cause impilo yami bengasimnandi uSinkulunkulu akukhulekela uNkulunkulu ethembekile uNkulunkulu ethembekile ngibona lesiluse enga sebuhlungu la enhlizweni yakho and ngibona le spirit se rejection sekungamukeleki wherever la ufika khona awumukeleki uyasebenza manje nakhona there are problems everywhere like now corner are problems Akani manje sisawufike khona mama kawusita kana khona kuNkulunkulu amen khona kuNkulunkulu but make time ubone mine sitokuba ngesibongo sakeni mbamba hayi la camera Tinavanje sitokuba sibongo sakeni mbamba umentando Utakafe afeleni umbulela ufa wena namhla ufa wena umbangisa yini Ngivele ngamfuna sesemncane bovela ungamfuni yebo uyini naye wena Kulendzawo kukhululeka bonke abantu ingabe uyaqula ngabe bakufaka sidliso siqitho lento lenta ukuthi bantu bacabane nawe nebantu belisito badlalele khashane nawe netimo takho tingavuleki kuvaleke netimali ukhona umprofeti kaNkulunkulu uthazela bonke abantu njalo ngalesithathu kanjalo nangemgcibelo embekelweni la kujika khona emakhumbi phatha umnikelo wakho longangathiwa nje emalangeni yeni come utakusita umprofeti kaNkulunkulu la kunebuthakathi khona uNkulunkulu uhlanyela umprofeti
ukuthi kuleyo ndzawo lotawubhekana alwe nalabuthakathi bakho impilo yakho ingeke iphindze ifanane bakuloya wena kwathengiswa inkomo kuze kuloye wena kepha umprofeti kaNkulunkulu ukhonela kutowudeliver wena kutolwa nebuthakathi bakho wena uphile phatha nje umnikelo wakho longathi 200 emalangeni ufika kumprofeti utawubeka imbi kwemprofeti aqale ya prophet empilweni yakho impilo yakho ingeke iphindze ifanane kutawuvuleka iminyango levalekile isha manje kunathi nombolo ubhalise umprofeti kaNkulunkulu atokwathi ukusitha uyashaya ucelela ipoint nemprofeti njalo ngolesithathu kanjalo nangemgcibelo lapha embekelweni your life will never be the same again you are next in line for a miracle and God bless you bye bye uyakhuleka buka uyakhuleka beka something washa bamna baba Patlisa mtako yebo washa lemenzi nini washa Keep everything akhuleke manje. Asana uyakhuleka manje. Alisi asana nani? Siyangishisa manje. Keep baba bala squad. Baba squad. Ngicela bakuqoshe bakaphinde babuyela kwasha nene. Banya laba bakuqoshe laba. Bakuqoshe bakaphinde babuyela. Bakuqoshe bakaphinde kwasha. Take up Boom! She's free. You're free. Stand up. In the name of Jesus.